U nastavku programa slijedi prilog koji smo zabeležili 24. maja u Sečuju povodom obeležavanja hramovne slave prenosa moštiju Svetog Nikole. Zvono Sečujske srpske crkve posvećene prenosu moštiju Svetog Nikole na dan hramovne slave pozvalo je na sabranje sve sadašnje i bivše stanovnike kao i potomke optenata ovog baranjskog sela u kojem danas živi samo jedna srpska porodica, Cveta Vuković sa svojom mamom. Vernici iz više optanskih naselja u Hrvatskoj i Srbiji, povezani zajedničkim poreklom, na ovaj način održavaju živu duhovnu vezu sa postojbinom svojih predaka. Jednom prilikom sam došao sa braćom, ali ništa nešto određeno. Bili smo baš došli u ovu crkvu koja je u stvari crkva u kojoj su kršteni praktično svi moji preci sa očeve strane. Tako da eto samo tom jednom prilikom, a evo danas sam imao čast i zadovoljstvo da dođem ovde, da upoznam ljude čiji su preci odavde i jednostavno mnogo mi je drago što sam ovde danas. Kada su vaši preci zapravo se nastanili u današnjoj Srbiji? Šta se zna o tome? Pa vidite, 1920. godine je ta porodica Banović, u stvari, to su takozvani optanti, ona je prešla u Baranjsku-Bajsku republiku, odnosno prvo su prešli u Voganj, gde su dobili po 5 jutara zemlje po muškoj glavi i odatle su prešli u Baranju i to bi bila tako ta neka priča. Koliko je vama lično bilo bitno da se zapravo povežete i na ovakav način sa tom granom vašeg porodičnog stabla? Ja mislim da se taj poriv pojavi u svačijem životu. Kad sam bio dete, normalno da me to nije nešto mnogo zanimalo, ali sad kako idu godine i to poznavanje istorije u stvari nama daje uvid da poznajemo malo bolje i sebe. Da li možda imate i neke informacije gde se nalazila kuća ili uopšte gde su živjeli vaši preci ovde u Sečuju? Pa vidite, to čoveku bude žao što nije malo više pričao sa svojim starima, pa da ih je pitao gde je, šta je bilo. Ja sam dobio tu informaciju od mog pokojnog oca, međutim to je negde, ajde da kažemo, jednostavno nestalo. Smo tamo bili pre možda nekih 30 godina, tako da sam i zaboravio. Ali ono što je jako dobro jeste da imamo tu našeg istoričara Cvetu, koja o ovome mnogo više zna nego što ja znam i ona nam je tu kao neki putokaz, kao svetionik koji nas upućuje na razne izvore, na mnogo nekih stvari koje su bitne svakome. Petre, odakle dolazite? Pa iz Kneževih Vinograda, tamo gde smo ih rođeni. Iz Kneževih Vinograda gde ste rođeni dolazite ovde u Sečuju u Mađarsku Baranju. Zbog čega? Zato što su moji odavde, pradjeda, a i djeda je rođeni su ovdje u Sečuju i Čukundjeda i tako do 1711. što znam. Da li se zna nešto o okolnostima pod kojima su oni napustili Sečuju? Pa znate kad je završen Prvi svjetski rat 1918. mađarizacija i onda je donešen taj zakon o mogućnosti optacije. Moji su se odlučili za to da pređu u tadašnju državu Srba, Hrvata i Slovenaca, pa preselili su prvo bili u Slavoniju, međutim iz nekog razloga su se preselili ovdje u Baranju, jer je baba moja originalno Baranjka i ipak je to prevagnulo to malo baranjska krv, tako da je moj djeda sa babom prešao u Baranju, pa su se tamo 22. do 25. to su bile malo teške godine kad su se snalazili i eto tako, našli smo se na kraju u Kneževim Vinogradima. Molite se Bogu za nas, jer smo uvereni. Koliko dugo već dolazite u Sečuju? Ovdje dolazim, još me otac doveo kao dete, a moga oca je opet neko isto znao, pošto sam otac išao i u mađarsku školu, a inače volio Baranju i bio okrenut u ovom kraju. Ne samo u Sečuju, obilazio je sve te srpske crkve gdje je bilo našeg naroda. To i ja sam nekako povukao malo na to, pa i ja idem gdje stignem. Baš kada ovdje dolazim, osjećaš nešto prijatno, ne znam kako da vam kažem, da nekako pripadaš tu. Ne osjećaš se kao da si došao negdje, da si stranac, nego si došao negdje na svoje.
To je nešto kao neki unutrašnji, to 600 čulo, ne znam ja što da kažem, ali tako je nekako. Bača, ti tamo kod krsta stane. Gospođo Smiljka, vi ste bili kuma na današnjoj slavi ovde u Sečuju. Kako ste se pripremali za ovaj dan? Ja sam danas dosta uzbuđena, emocije su me okupirale zbog te pripreme i kad sam prošle godine preuzela, mislila sam kad će ta godina da prođe, međutim to je vrlo brzo došlo. Izuzetna mi je čast što sam ja to učinila, najviše zbog porekla mog tate i njegovih roditelja, bežu me velike uspomene. Tata je rođen tu u Duna Sečuju i njegov otac, odnosno moj deda, a majka od tate mama, ona je rođena u Mohaču. Kako su se našli u Vukovaru? Kad je tata imao 5 godina, onda njegovi roditelji nisu hteli tu da ostanu, nego su oni kao optanti otišli za Vukovar, a njegovi od deda imao 2 brata. Jedan je Živko, on je tu ostao, a jedan je u Lipovi, to isto nije daleko odavde, Lazo. Oni su tu ostali, dok njegovi nisu hteli roditelji, nego su došli u Vukovar. Kad smo čuli da se tu održava slava Svetog Nikolaja, onda smo počeli dolaziti, tako da mi je ovo 9. put sa malim prekidima, tako da imam osjećaj, imam, kako da kažem, kao da sad me neko gleda, odnosno moj tata ili čak njegovi roditelji, da me obuzela tolika sreća da ja ne mogu vama sada opišem. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu. Ko je pripremio kolač i koljevo za danas? Pa koljevo sam ja pripremila, a naša daljna rođaka Milica Radivojević, ona se ponudila, čim sam ja prošle godine preuzela kumstvo, odmah je rekla Smiljka, napravit ću taj slavski kolač koji je prekrasan, mislim koliko ste mogli videti, tako da sam jako zadovoljna. Jutro se ona s nama i povezla, eto učinila mi je tu priliku da ipak na neki dostojanstven način se pokaže njeno umeće pravljenja. Vi ste se vrlo hrabro odlučili da se prihvatite kumstva za sledeću godinu, što je velika čast ovde među Srbima u Mađarskoj. Odakle motivacija za tako nešto? Pa to je bio samo sekund jedan u kome to naš sveštenik, dragi otac, je pitao ko želi da bude kum sledeće godine. Naravno sam digao ruku, pre svega iz te neke odgovornosti koju nosim u sebi prema ljudima koji su ovde živeli preci. Meni je kroz glavu u toku ove liturgije prolazila misao kako je tu kršten i Kuzman, i Jovan, i Lazar, i opet Kuzman, i Teodor i tako dalje, pa su mi onda kroz glavu prošla i moja deca i tako. Ono što je naše, to jeste ta sećanja na naše pretke, na to šta su oni radili, čime su se oni bavili, kako su se oni molili Bogu, kako su oni pristupali izazovima koji su bili za to vreme. Ovde danas na liturgiji videli smo vernike koji su došli sa raznih strana iz Hrvatske, iz više mesta, takođe iz Srbije. I ono što ih veže jeste zapravo njihovo optansko, da tako kažem, poreklo. Šta nam to poručuje zapravo? Pa to poručuje da se stalno moramo vraćati unatrag, da stalno trebamo o tome govoriti, da moramo podsjećati naše najbliže, naročito iz porodice, a i šire kruga, stalno to obnavljati u nama, jer to u stvari ja barem nosim u svom srcu dok sam živa.